Ka Sorkar Jela Shwaban Kendang Hikinong di Madan Kibadana Kendailan Bat Hikibabun Kibinta Jongkarut Surang Kumbeladap Man Pinbana Ki Kendat Sni Baladam Bahkan Aipor Live Sni Bakin Mi Niki Jaka Kabaki Shong Menta Ban Lech Jaka Kabaka Sorkar Kaladap Ban Pinkre Henry Kum Kujing Burom Yaki Ka Sorkar Kum Shong Makendang Jubor Bat Hashwa Bakan Le Yakata Haka Step Jongka Arpundri Turik Ujiliu Araja Arpusan Ka Sorkar Lingba Ka Kor Pinsawa Nika Tinghun Kalayat keleng ke kendai lahat man pinbana bat kentui kinong di madan bakim de shu ban shong harut surok Henry bakin let shaka jaka baka sorkar kala dep ban pin kriya kata ha parking lot kamala ka bahajrong ka bade kat kum gijing ai jingmut ka town bending committee da ka ba ya por hashwa ka arpu artering ujulai arja arpusan Lingba kate ka kor pinsawa na pinbanaru bala manaru ba ambit shu ban shong di madan harut surong haki binta jong ka kindailat bat ki jaka ba marjan kabala shim kat kum ki kindon ka street vendors protection of livelihood and regulation of street vending act arja khatsau bat ka meglaya street vendors protection of livelihood and regulation of street vendors scheme arja apulai Kendailan bagi jangka pemarjan jangka. Kesorkar Meghalaya dan kejing ajimut jangka tahun vending committee kepuntit paipa maya ke jangka yang kali hakamala ke bahadrong jangka muda parking lot kepenta jangka road surat bahakaman jangka muda complex bat ke jangka yang kali bersama ke SBI main branch dan pengenal bagi daily vending zone lagi ki jangka pernah mensyong ke madan. Lagi kita ini jaga, mana mensyong di jindi madan, hapago kiwin mat kibenta joki surok, lagi kiwinti yad padon hakentailan. Ini kirai na shim dan kongi kindon jong kata ke street vendors, protection of livelihood and regulation of street vending act, arhaja khatsau, bat ke Meghalaya street vendors, protection of livelihood and regulation of street vending schemes, arhaja arhalan. Di nomor kata, labat ha yang baru kinong syantukan surat football kibadon yang ki certificate of vending COV kibabiang. Bakin kibiras mo siya ki jaga kibatho haki COV joki hang lani shwa ka arpo rin July arhajar arpusan. Anong siya siya inuwi mo kibabdon yang ki COV kibabiang bande kumar kimatan haki surat balintiyan ni haki road surat ni road linti na doon bentang. Berlingba kini kejumpan mana betha iki bersang yang nu kekam dia mata haki surap pat nanti yang paipa. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Hello.